When people told themselves their past with stories, explained their present with stories, foretold the future with stories, the best place by the fire was kept for the storyteller. Što imaš vo torbata? Mi mirisa na biskviti. Ti se pristorilo. Daj da vidam. Nikako. Imam važni raboti vo torbava. Osven to, biskvitite mi se potrebni za mojata prikazna. Dobro. Raskaži je prikaznata pa ke gi izedeme. Da li je to neka stara prikazna? Mnogo stara. Antikna. O, znači bajate biskviti. Prikaznata počnuva 1000 milji od bilo kade. Po 20-godišnata vojna su jedan vojnik čestita duša. Samo su jedan šiling vo džebot i 3 suvi biskviti za dolgo pešačanje doma. Negovi odrod beše kralski husari. O da, 1000 milji marširaše vojnik od svirkajki i svojite nemelodični svirki. Go potroši šilingot i 3 suvi biskviti be pred kraj, koga jedan den najde na star pitač. Vojnik od zastana i se pridruži na violinata na pitačot. Jedni od ne znaješe da sviri violina, drugi od ne znaješe da svirka i obajcata bea socema srekni. Vesela melodija. Da li vredi 4 peni? I poveke. No jas nemam što da ti dadam. Imam jedan biskvit ako sakaš. Ti na vistina si dobar čovek. Tatko, ti blagodaram. Samo napred. Jadi. Ti si dobar čovek što zaslužuva podobra svirka. I vojnikot go prodolži patot svirkajkija, nemelodičnata svirka, no na vistina čudno svirkata mu beše kako... Pa zamislite si kako bi zvučele rubinite koga bi svirkale. To i prodolži po patot, sve dodeka ne sretne ušteden star čovek, nesreken i siromašen. Ovo i svireše na svoj baraban, a vojnik od zastana svirkajki si je rubinskata melodija i podskok na malku vo svojiti izvetveni čizmi, malku dolu pa gore. Pota go zameni svoj tor biskvit i dobi nov tanc. O da, prekrasen, dobar kako nov, kako da veze, skok ovde, skok onde po patot. Po nekoje vreme vojnik odnajde na tret starec, pijanica, celi ti spokinat ko igraše karti na patot. Gledajki go kako je vežbo delenjeto i pakuvanjeto na kartite, jedna po druga počna da mu rakopleska. Prekrasna igra. Da li vredi 4 peni? I poveke, no jas nemam što da ti dadam. Sušnost vojnikot imaše ušteden biskvit vo torbata, no beše gladen kako vol, pa se misleše što da pravi. Imam jedan biskvit, ako sakaš možemo da go podelime. I vojnikot go izvadi poslednji od suv biskvit i go skrši na polovina, no ne mu izgledaše pravedno, dragi moji, na stareco da mu dade pomalku otkolku na drugite i taka mu gi dade i 2 polovini. Ti si dobar čovek i zaslužuvaš poveke sreća, a ne ova da ti bide posledan biskvit. Eve, zemi gi mojte karti kako nagrada i nikogaš soniv da ne izgubiš. A zemi je i ova vrekja Grdanov pečatljiva naračaj, ptica ili životno ili bilo što drugo i za mig ke se sozdade tuka. I si zamina toj so skokanje i svirkanje su lesno srce i prazna vrekja, talkajki potoplite noći, svetlite dni stigne do jedna reka. Guski! Ej, blezate vo moja ta vrekja! Ubava svirka. Ja dobih od jedan siromav nesrekan čovek. Se vraćaš doma od vojnata, a? Aha. So vrekja polna, so plen? Ne. Ova se 3 guski što gi fati včera.
Saka bedna za večera. Ako mi ja svariš i mi dadeš postela, možeš da gi zadrži drugite dve za tvoje trud. Saka mubava ptica. No vreketa sigurno da mi ja vratiš. I Stopan od moja ispeče guskata so karamfilči i med i ja donese so šiše najdobro vino, pa vojnik od ja izvede celata. Gistica koskite, gu ispi vinoto i tancuvaše sedno utroto koga umoren potonavo postelata. Po 3 dena toj se razbudi i pogleda niz prozorecot, a tamo na ridot vide dvorec. Mi se pristori da ga te sluštav, spiješ li dobro vojniku? Ne beše lošo, ne beše. Čiji je onoj dvorec? Zašto se site prozorci skršeni? To je carski dvorec. Porano beše mesto za valceri, svetelki i prekrasni zabavi. Sega na gjavolite im služi zanimljite kartaški igri. Gjavoli? Gjavoli, seko noć tamu kršat, vreskat, vikat, igrat karti. Čestni luge ne se približuva, tije se taka gjavolski. Dvorec te prekrasen, nekoj bi trebalo da se spravi so tije gjavoli. Vojskata se obide, no nautro ništo ne ostana, samo senki, to je vistinata. To se na i gjavolski gjavoli komarđi. Mislim da kak je pogledam od poblisku, to je ludost. Ludost ili ne, vojnik od zaminava dvoreco, co vrekata naramo, svirkajki su usnite, a vnatre beše mnogu tivko, kako i zidovite da go zadržuva zdivot i čeka. Imame gostin. Gostin? I negovo svirkanje. Ubava svirka bi sakal da je imam. Zdravo. Slušam, ste sakale da igrate karti. Pa, vo što ke igrame? A? Vo negovata duša. Vo negovata svirka. Vo negovite zabi. Ja sobiram zabi. Socem afer? A što ke rizikuvate vije? Imame 40 burinja zlato, vredili. Mnogo dobro. Donesete gi kutijite. Dobro? Ajde da igrame. I takav se Fatija zarabota. Vojnik od gi razdeli kartiti i pobedi. Moje redot mislim. Ipak pobedi. Da ne mami. Ja s mamam ipak gubam. I ja. Da li povtorno? Sekako. Tuj pobedi. Ipak podeli pobedi, a ga volite, počna da se čadat kako što samo ti je umea. Čad. Toj dobiveš igra po igra, dodeka ga volite mame na golemo, od visočinite na rajo, dodlabo činite na pekolo, no popusto. So prvite utrinski dzvona, 40 burinja zlatobea sobrani za stolod na vojnikot, koji si svirkaše dodeka pobeduvaše. Pa, prijateljčinje, mislim deka je podobro da mu se prepuštime na denot. Nema! Sada je vreme za pojadok, a ti ke bideš jadenje to. Prvo budete sigurni kogo ke jade. Kako bi go narekle ova. To je vreka. Samo vreka. Na vistina, togaž vo ime to da gospod vleguvajte vnatre.
Сакате уште? Не! Имај милост! Пушти не да излеземе и ти ветуваме дека никош нема да се вратиме. Дали тоа ќе биде крај на вашето штеточење по овие краишта? Не боли ме, пушти ме, многу ни е страх. Пушти ме! Нема да те пушта, момче, се додека не се заколнеш дека верно ќе ми служиш. Се колнам! Ќе те држам за збор. Ми отпадна стапалото! Точно. Сега бега и запомни каде си го оставил. Ѓаволите побрзаа кон пеколот и со тресок ги затворија вратите, плашејки се да не ги следат војникот и неговата вреќа. Тие се тресе од страв и се чадеа. Но војникот немаше време за ѓаволите. Градот му наздравуваше, а за царот представуваше звезда. Но како и да ни се насмевнува животот, последното смење останува за смртта. О, да. Се беше весело со нашиот пријател, добриот војник и неговата волшебна вреќа. Награден од царот, сега е богат господин, сопруг и татко. Живее во двор. Благословен, згрижен, подобро не може да биде, се додека еден ден, затоа што судбината е превртлива, еден ден, бидејќи среќата е сурова, неговиот син не доби страшна треска. Полошо му е. И тие повикува надри лекари, аптекари и лекувачи. Наскоро собата на момчето беше полна со бели бради кои климаа со главите, но треската се засилуваше, детето со несвест и белите бради ги заменија попови кои мрмореа и се молеа. А човек во црно дојде да земе мерка за сандак. Што ќе правиме? Моите усни се потечени од молење, а колената здрвени од клечење. А јас од грижи не можам да свиркам. Тоа е самиот ѓавол, ти велам. Самиот ѓавол. Но каде е по ѓаволите тој мој ѓавол? Тука су, ваша екселенцио! Од каде скокна па ти сега? Не скокна, ваш многу господине, го имате моето стапало. Излекувај ми го синот и ќе ти го вратам. Патем, ова е мојата добра жена, а ова е мојот ѓавол. Како сте? Како сте? Да, видов дека синот ви е болен. Дозволете ми да го погледам. Погледате овде, екселенцио. Гледам мало суштество. Тоа е смрт, екселенцио. Каде стои таа? Крај стапалата на син ми. Добро е. Тој ќе заздрави. Ако стоеше покрај главата, тогаш ке требаше да се грижите. Сега истурите малку вода од чашава врз вашето дете. Страшен си. Правиме најдобро што можеме. Можам ли сега да си го добијам стапалото назад? Секако. Ви благодарам. Ви благодарам. Треба ли уште нешто, господине? Дај ми ја таа чаша и ќе те ослободам од ветувањето. Навистина? Благодарам. Имам прекрасни црни цвекиња. И така војникот започна нова работа како чудотворец и патуваше по светот на Камила со својата волшебна чаша. Ке му посоча некој болен и тој ќе извадеше чашата. Ако смртта седеше до нозете на болниот, брзо ќе истуреше течност од чашата врз него и болниот ќе се подигнеше полн со благослови. Ако пак смртта стоеше на другиот крај, војникот само тажно ќе занишаше главата заминувајќи се, а роднините ќе речеа каква штета што дојде толку доцна и ќе му платеа исто. Но почесто ги оставаше сите среќни, весели, благодарни. И се одеше добро, се додека еден ден од многу далеку тој не доби порака од дома дека стариот цар паднал болен во постела и го бара него. Дојдов премногу доцна. Тој дојде премногу доцна. Ти спасуваш питачи, кратци, бачки, кучиња, не сака да го спаси својот господар.
Ako na smrta i treba nov prijatelj, jas ne možem da se boram s one. Togaž dozvoli mi jas da ubram na mesto nego. Ne. Carod beše moj prijatelj i tatko. Ako nekoj treba da zamine, to sum jas. Gospodine, zemete me mene i poštedete go carod, ve molam. Bidi blagosloven! Bidi blagosloven! Bidi blagosloven! Bidi blagosloven! Bidi blagosloven! O, Mažu, da li je Sevorec od tebe? Da li znaješ što je ova vreka? Pa ako je ova vreka, leguvaj vnatre. A! Ja pativ smrtava mojta vreka, ženo! Gledaš li? Ja imam smrtava mojta vreka, što veliš, a? Dobro, Neli, smrta zarobenik. Ta vest od uvo do uvo, od jedna do druga, od 50 ženi na carod se proširi niz gradot brzo kako zboruvanje što sušnosti beše, a ništo ne se širi po brgu i za 4,5 minuti celi od grad znaješe, za 17 minuti cela ta zemlja, a dosledno to utro to beše glavna tema na 1000 jazici. Smrta zarobenik, morten prigioniero, tot en gefangen, smrt! Smrt! Zaboravi kako je na grčki. Eki malo tiša me ton zanato. A, točno. A vojnikot, zaradi sigurnost trgnaco smrtavo vrekjata i a najde najgustata šuma se iskači na najvisokoto drvo i obesi smrta na najdolgata granka, no odedna špadna, no ništo nego blažuva pado taka dobro kako smrta koga je na dolžnost. I nikoj ne umiraše? Nikoj. Najčudni bitki se vode. Na mnogu mesta se vode vojni, no bea mnogo čudni. Na kraju odnać se koji dnevnite pukotnici, svetkanja na sabi i eksploziji, vozduhot ispolne so streli, divo maftanje so sekiri, nikoj ne umiraše. Vojskite se gleda jedni so drugi iscrpeni i negibnati. Dvobojite vzori se produžuva do polnoć, a rivalite si odea doma zbuneti. Prokolnatite ljubovnici se frla od karpite, a potom dolgo se kačuva nazad. A moj od prijatelj vojnikot beše najslavniji čovek na svetot zato što najedna site može da živjat večno. Toj si sedeše vo svoje dvorec i se svirkaše rubinskata melodija. I togaš, jeden den, koga pogleda od prozorecot, go vide dvorot poln so kutri duši kako talkat od dvaj držejki se na noze. Tije očekuva smrta da ga oslobodi, no ta ne dođaše. I vojnikot ne možeše da je podnese ni na ta taga, pa se vrati vo šumata. Smrt. Te vovlekov vo nevolja, no сега mora da me zemeš i da go središ svetot. Smrt! Vrati se! No smrta se plašeše od vojnikot i negovata vreka i ne sakaše da se vrati. Toj beše osuden da gleda kako drugite stareja i umira, no smrta ne dođaše ponego, ne. Vojnikot, isušen kako riba, kako suvo meso, živeše i živeše, sve dodeka možeše da stoji na noze, a potom godvečka svoje to telo i svoj prav sve do kraja od na zemljinata topka i poleka nadolu vo pekolot. Da!
Jedna grešna duša dojde da ti go predade životot. Dobra, što nosiš? Ništo. Jedna stara vrekja. Vrekja! Pušti me da vlezam, te molam! Odi, begaj! Iz zemlje ta strašna vrekja sa tebe! No kada bi možel dodam? Ne griža, samo čisti se! Nema da si odam, dodeka ne mi dadete karta na nebotu i patot za vleguvanje. I 200 duši od koji povijeke nemate polza. 150! Znaš li što je ova? Nema taj na okolu su ta vrekja. Vore 200! Sledija karta da se dodeka možeš da odiš, a potom odi pravo nagore, dodeka ne počustvoš kako da stojiš na glava. To je rabot na neboto! Potom sledija crkovnata muzika! Kojim se približila na nebesnite porti. Ja sum vojnikot, što je zarobi smrta i dovedov od pekolo 200 duši so nadežde ka Gospod ke mi prosti i ke me pušti da vlezam sonit. Dušite neka vlezadno sami. Odete togaš i bidete blagosloveni. Zemigova, prijatelu, i koga ke bideš vnatre, povikaj me vo vrekjata. Zapomni, ja ste spasi od ognot. No znajete, na nebo to nema sekavanje. Duši te zaboravat. Vojniko čekaše na čekor od rajot. Po dolgo vreme i vojnikot zaboravi, pa se svrte poleka nazad kon zemljata. I koliko što mi je poznato, se ušte talka. Koliko tažno! Ne, to je redok čovek, moj prijatelj vojnikot. To je ovde nekade, po svojata rabota. Siguran li si? Dojdi, možeš da go zemeš biskvitot. Znaš li što je ova? Vrekja. Pa ako je vleka, togaš vlezi vnatre. Just checking.